Struje. Ne mora ništa. Ja se izvinjavam, malo znak pažnje i samo 1 minutu. Jel se čuje? Čekaj, ajde meni. Samo kontakt, da. Jel se čuje sad? Prije svega želim da vam svima poželim dobrodošlicu i sretan put, ako Bog da sve se hejrli završi u redu i miru. Drago mi je što se svake godine sve više i više povećava broj. Ono što mi je najbitnije jeste da vidim da vam je svijest u odnosu na prvu godinu daleko veća. Dosta ste organizovaniji, dosta ste svjesni kuda idete, dosta ste ozbiljniji i to je ono što trebate svake godine da imate na umu, da ova slika koju vi budete poslali odavde ide kroz cijeli svijet. Tako da ja nema potrebe više ništa da vam govorim, uglavnom ste svi odgovorni, znate svoje zadatke, svi oni koji trebaju da obavljaju usput šta trebaju da rade, oni su zaduženi, molim vas samo da se pridržavate tih uputa i sve će biti ok. Hvala još jednom i sretno vam bilo. Hvala. Ići robuštati motore. Isto zvišovi odavno, sad onda presijeti. Ne. Evo ti ovo, odvrati vam lijepa. Ja. Dobro bi bilo. Po 23 skulptura. Ajde, tu sad masiramo. Nije, ti meni samo daj signal i kad ti trebate napraviti. Gdje su naši? Ajde. Hajde, ljubite, brat, sjedaj, hajmo, reći. Treba ostati na kraju za kupljenje naroda ili ako postoji. Ima sve organizovano, samo sjed da ne kasni. Samo vi, hajde. Samo čekaj. Ale čujemo. Neće, lijepo išlo nekako. Ovo je lijepo nekako. Ajde bo. Pajiću, sačekaj tu pa će se ubaciti ovdje odmah 4. 5. Pajiću, ubaci se ti jedno 4. 5. Odmjerno.
i ja gaz da osta zadnji. Ja, ostaćemo. Ajde, vidimo se.